chuma, waonesha tu furaha ya bien kwa kupiga mikono vizuri, mikono. Asante kabisa. Asante. Mungu atubariki sana. Atubariki tena. Mungu abariki waimbaji wote. Abariki sana. Waimbaji mzuri, Mungu abariki sana. Asante yetu ku cabinet pastoral. Asante yetu yelekea tena ku bureau d'activité laïque. Na asante kanisa mzima. Tunasema Mungu amebariki. Tunapanda leo iko reserve kwa watumishi. Sasa tupata opportunity ya kuweza kuleta neno. Ngo tunasema Mungu awabariki sana. Awabariki wote, mnaacha manyumba, mnakuja kukanisa kushikia Mungu, kusema na sisi, kusema na nyinyi. Mungu awabariki tena. Asante kwa ndugu Paul kwa kusoma mzuri na kwa kufanya introduction sans les savoir. Mungu akubariki sana. Barato kutusomea maandiko matakatifu, kitabu ya Colossiens chapitre 3 verset 23 à 24. Hii passage ya conférence. Na hii passage ndio ile Bishop Mama alitupatia kutumikia kwa mwaka huu. Na inasema kama temi yake inasema, tajifunza, j'espère que c'est ça, kanisa la Bwana. Inaitwa kutumika chini ya mamlaka ya Yesu na bidii na udari na furaha. Amen, amen. Kanisa la Bwana tunaitwa kutumika chini ya mamlaka ya Yesu kwa kuwa na bidii na udari na furaha. Sasa kama uko na furaha ndani ya Yesu, utapepea Yesu wako mbingu, ashikie furaha sana. Amen, amen. Amen, amen. Hii ni teme ya conference. Sasa kupitia hii teme mina tire thème du jour kusema sers Dieu autrement. Amen, amen. Sers Dieu autrement. Umtumikie Mungu kwa mfano ingine. Juu ya nini kwa mfano ingine? Kwa sababu unamtumikiaka Mungu kila siku na kila wakati, unamtumikia Mungu. Unaweza kuwa na 30 ans mkanisa Methodiste, unaweza kuwa na 50 ans, unaweza kuwa na 4 ans unamtumikiaka Mungu. Lakini leo napenda kuinvite kumtumikia Mungu kwa mfano ingine. Sema amen ya bien. Kwa mfano ingine. Sers Dieu autrement. Nami nipenda jua hii maandiko kudegager 3 éléments essentiels. Kumtumikia Mungu maana yake ni kazi. Na kama tunasema juu ya kazi, kuko makazi mbili. Kukazi ya Mungu ama ya kiroho, kuko na kazi yetu ya mikono. Alors, tuele kazi yote, ikiwa ya mikono, ikiwa ya Mungu, iko na vision. Iko na vision. Kazi yote inekalaka planifie. Ikiwa ya Mungu, ikiwa ya mikono, iko na planification. Kama ndani ya kazi ya Mungu hauna na planification,
mazuri. Unashafanya miaka mingi mukanisa, unashakuomba sana, unaimba sana, banakuja kusema ule ni mwaminifu Methodiste, banakonaka mukanisa, banakonaka conference, banakonaka partout. La question est-ce que kazi yako ya Mungu inaleta matokeo mazuri au hapana? Est-ce que mkazi ya Mungu ushakurekonte quelque chose, ou bien unatumika tu bila kuchoka, à la fin hauna hata heritage. Raison pour laquelle Wakristo wengi tunatumika bila vision. Point ya kwanza ni vision. Uko na vision kani juu ya kazi yako, unatumika pendant autant d'années, au kwa mwaka huu vision yako ni nini juu ya kazi ya Mungu? Tunatumikia Mungu kwa zowezo. Dimanche nitaenda kanisa ni kwa zowezo, tenda kuimba ni kwa zowezo, lakini ndani ya maisha yako esio kumpembeni yako bantu wanasema hakika huyu ni mwana wa Mungu, huyu ni mtumishi wa Mungu. Esio unahubiri bavwasa, esio unahubiri mkundi yako. Kuhubiri haina pas parole useme, il s'agit de prêcher par des actions. Est-ce que mwenendo yako inafurahisha jirani? Est-ce que mtu fulani anashonje, anatoka mbaya juu yako? Haina juu ya lakini juu ya comportement. Ashia atuka ashipa kaifi, hauna kitu. Tangu unaingia mkazi ya kanisa unaweza kutumika sana, lakini maisha yako haifanani na maisha ya Yesu Kristo. Hauna maisha ya Yesu Kristo. Unaangalia voisin eko na meremeta, voisin eko na kilato, wewe unasema Mungu mnyepa Mungu, tunachunga tu Mungu. Utachunga sana na utapata, kwa sababu maisha yako haimfurahishe Mungu. Kazi kama unafanyaka na Mungu iko na mambo mingi sana, haina para wewe. Kama umekana kimya, unaanza kuchunga Mungu akupatie, Mungu akuone, utachunga pendant longtemps. Baraka ya Mungu banayakitivaka. Unekana tu mashiku mingi sana. Huyu banaoa, huyu banaoa, huyu banaoa, huyu anaoa, huyu anaoa, wako paka pale. Sasa ni unachunga Mungu. Unachunga Mungu achi. Ule Mungu anataka mtu mimi mamoe kapaa na wewe fanya nini? Akoe. Mambo ina Mungu, mambo ina kanisa, mambo ni wewe. Wewe njoo wa kujikaza, wa kuplanifie kusema kwa mwaka huu mimi napenda na mimi kwa mwaka avaishe taoelewa. Kama una volonté ndani ya kazi, iko nguvu sana. La volonté agit. Na Mungu anakompanye volonté. Kazi ya Mungu tunatunga sana kwa zowezo. Kukanisa kwa zowezo. Question nzuri. Mon vision kusema
Mimi napashwa na planification hii, atafanya nini? Hii mwaka atafanya nini? Kama shina kazi kwa hii mwaka mpaka nipate nini? Kazi. Kwa hii mwaka mpaka niowe. Kwa hii mwaka masomo mpaka taweza. Kwa sababu unakuwa na vision ya kazi yako. Hata kazi ya Mungu. Kama una vision, ile kazi haitaenda mbele. Unajua? Wanda kupatia responsabilite, unaishindwa. Kwa mingi sana kanisa. Unashindwa parce que hauna na vision ya kazi wanakupatia. Unaweza ndani ya couple yako, familia yako. Kama una vision, ile familia itaenda mbele. Unaweza kuwa uko mtumishi, kama una vision, ile kunja itaenda, kanisa itaavance. Il faut que vision. Na vision ni kusema ujipose question mzuri. Unatumikia ni nani? Na niko natumikia juu ya nini? Au jipose kama question. Uko na avance tu. Maisha yabadilike. Ujipose question, maisha yabadilike juu ya nini? Unaabudu ni nani? Ni Mungu mzima au ni Mungu kizimu? Angalia kama taoni, angalia uturi yako. Kuko watu wana prospere. On est sans vision à l'église. Tunatumika kazi ya Mungu asowezo bila vision. Vision kusema nini? Kazi yote iko na objectif. Objectif ni nini ya hii kazi? Kumwisho nipate nini? Kumwisho ni kweche. Kundi yako indike. Au fanya kitu. 200, 300, manda inaisha. Kundi ni akufua. Parce qu'on a une vision. Mungu hawezi kuakompanya paresseux. Unaekana kwa sababu niombe kunaanza kwamba tu kuomba sana Mungu, ni mpaka nikule utaomba wewe utalala na njala. Na utasema Mungu peke yake. Tunapenda maombi sana kuliko kazi. Maombi kumzuri ya kumpanya nini? Kazi. Kama utumike, utaleta timiche. Utatoa je? Unajiuliza kama unataka kolege. Nasema kukanisa yenu kama itoka na madhhabu gani? Tous les jours pour prière. Bonsoir prière. Manger toujours prière. Manger prière. Kila siku prière. Mais vous travaillez quand? Et pour quelle prière tu vas offrir quoi? Utaipata wapi? Wa utumike. Utaiba utafanya. Raison pour laquelle l'église doit apprendre à ses fidèles à travailler. Mungu anatumika pendant 6 jours. On anatumika pendant 0 jours. Tu veux manger, tu veux boire, tu veux voyager. Avec quel moyen? Amen, kanisa. Amen, amen. Amen, amen. La vision. Mwaminifu wa vision atenda mbali. Kama una vision atenda mbali. La vision ni l'objectif. Avoir un projet. Kwa mwaka huu nitafanya hivi. Jour nifike kule, nitashone pendant autant de jours. Nitamtoa Mungu hivi. Utagua alliance avec Dieu. Mimi napenda kwa mwaka huu. Ese ulifanya ile Mungu anashinda kutenda na wewe.
Hatubarikiwe basi tuko natumika kwa zoezi. Iko ni vision. Kitu ya pili ni kusema juni wese mkazi ya Mungu, mkazi yoyote inafai nini? Tunajibu question pourquoi. Maintenant c'est la question comment. Comment ni ma stratégie. C'est pourquoi David anasema juni wese mkazi ya Mungu au mkazi yoyote inafai utumike na bidii. Inafaa utumike na bidii, avec audace, avec courage. Aucun travail n'est facile. Aucun travail n'est simple. Kazi yote iko nguvu. Na sur le chemin de la foi, Mungu obstacle mingi. Pakusafe kule kunenda, umunja mkumiba, muko nyoka, piga kwa chana chana. Inafaa kuwe na audace, kuwe na courage, tu affronter ma difficulté, ma obstacle, na oui surmonter. Auni. Kwa tume kazi ya Mungu uko na boka. Kazi mimi sitaweza, antuka sitaweza kazi, sitaweza. Wakati unasema sitaweza, uko na chekate na Mungu, kwa sababu Mungu hapendaki dhaifu. Na kama kuna dhaifu, au utakula, au utakunywa, au utavala, hauwezi kuprospere. Tuba kwanza konfie mtu mwingine. Unataka na maisha, Mungu anakubariki. Ukiona mtu kutangara, aigaga. Mimi usaka kutumia aigaga shiaba kuna Mungu. Shiaba hakuna namna. Unalifinga wewe mwenyewe. Shikani kwambie. Kama unapata gari, wewe unaweza kupata nyumba. Kama unapata nyumba, unaweza kupata kitu kingine. Mungu atubariki kufatana na maombi yetu. Tutumike na audace na courage. Tutoshe boka mkazi ya Mungu. Kama tuko na boka tutashinda kwenda mbele. Mungu atubariki sana. Ashinda kwenda mbele. Bana kuita cheo kazi yasema bana. Sitaweza. Na kama utaweza kazi ya Mungu, na utaweza maisha. Et Dieu n'aime pas de faible. Et l'ennemi de la foi, c'est la peur. C'est les doutes. Kanisa la Bwana. Kama Yesu alikuwa na boka, kama shafai kutuokoshia, aliteswa sérieusement. Il a porté la croix, anaanguka nayo. Il a affronté le roi mwi dunia. Lakini kumwisho ya kazi yake alipata recompense. Na wewe kama utajangaje avec audace mkazi ya Mungu, kama utasimama na difficulté, kumwisho hii kazi Mungu atakubariki utele. Mungu ashikubariki kwa sababu haujangaje avec courage mkazi yake. Kitu ya tatu, mkazi ya mtu uweze, inafaa uitumike na furaha. Uitumike na furaha. Furahia kazi ya Mungu. Ile kazi mara kama unatumika na sikitiko, kama unatumika avec regret, kama unatumika par contrainte, hautaweza kazi yoyote. Hata
hata kazi ya Mungu hauwezi. Tunapenda sana tubarikiwe, lakini shatupendi kazi. Hatupendi kazi. Hata kazi ya mikono tupendi. Na tunapenda tukule. Tunapenda tufanye. Hakuna resultat mzuri sans effort. Hata mtapata effort. Tutumie kwa furaha. Kama ni kuleta kwa kutoa, utaona ujiconcentre sana kwenda kutoa. Avec tous les sérieux du monde, mais on a mis le frère côté chiqueté. Aïcha ukachakachika. Bien concentré, tu passes là, à ce moment là, toa, grand coach en faisant kabisa. Unatoa ndio. Utafanya 25 ans en train ya kutumikia Mungu, hautapata baraka kwa sababu hautoe kazi ya Mungu na furaha. Kutumika na furaha ni kuchangamkia kazi ya Mungu, ni kutumika na akili yako kunayo, na nguvu kunayo, na fedha uko nayo. Mungu akubariki. Pafeza una konte baile bie ya mwisho njoo sasa utatosha hivi. Kwa tosha kunyumba bila kutosha mpaka mwanzo konte unapita unafanya passage en revue. Unapata ile bie ile kama ndio unatoa sasa kutoa. Ile ni kutumia kazi ya Mungu, haina furaha, mais par contrainte ou partie. Sasa kama ile kama mama basi kutoka ndio atapaka ngatoa, ndio ndio sasa natoa. Chua kwa sasa unatoa, maana yake autumikie Mungu, uko natumikia shuba kuone puta gloire. Hautaweza maisha. Bali waweza kazi ya kiroho, hata kazi ya kimwili, ni bali tumika avec détermination, avec volonté. Iko nguvu. Kitu kingine ni integrite. Sawa Kristo, tutumika avec intègre, soyons intègres. Mukazi tunatumika. Nous avons quel témoignage mbele ya watu. Bado wanasema nini chuki yetu. Inafaa tutumike de façon kufurahisha, kwa kuleta heshima kwa Mungu. Wakati tunakuwa kupata mahubiri, inapata mahubiri mengine makazi tunaenda kupitia notre comportement, notre attitude, que influencer mengine kuchanger, kumtafuta Mungu kupitia comportement yetu. Na Mungu mbingu atatubariki. Ile tutaomba atatupatia. Enfin, travailler pour quel résultat? Kama utatumika avec audace, courage, avec choix, avec amour, avec intégrité, avec engagement, conséquence du sema, Dieu va établir relation ya mzuri. Ile relation mzuri shina Mungu na watu. Kama relation kwa bien na watu ni kusema hata wewe pale huko unaweza kuja kutafuta kazi. Kupitia relation mzuri na watu unapata kazi. Mungu atakuja kwanza kushindikiza, kwa sababu una normalize ma relation na Mungu, na kama ifanya Mungu pamoja na watu, au utaweza kuemerge au utapata kazi kama una relation nzuri na watu. Kama relation yako na Mungu inakuwa ya nzuri, itakuwa na conséquence na relation horizontale avec les autres.
kama inachameliore na mkazi yako utenda mbele, hata mkazi ya Mungu, hata mkazi ya mikono utenda mbele. Wapendelevu wa Bwana, atubarikiwe, atwende mbali, atuweze maisha, atuweze kazi au ya kiroho ama ya mikono, kwa sababu hatuna na vision ya ile kazi, kwa sababu hatujua kutumika kazi yoyote na furaha na hodari na bidii. Ni kama tunashikwa. Kama tutafanya kazi nzuri kwa furaha, kwa bidii, Mungu hawezi kutuacha, atatusaidia, atatuasiste, ataaminiwa relation yetu, itatupermettre kwenda mbele. Ushimtumikie Mungu kwa zowezo. Ninakuinvite leo kutoka mzowezo. Kama utaanza kwa kanisa tu kwa zowezo na kuonyesha hakika kila kitu utekala mubama uko nafuata temonaje ya bantu pengine. Kama unapenda maisha kubadilike, beba itema, beba hii masema leo, uende uitumikie, uiweka mpratiki, utante na wewe kama Mungu ashatenda. Asema notre Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Kama utumika, eko tayari kusaidia, eko tayari kuwakompanye, kupeleka mbali, ikiwa ndani ya maisha ya kiroho ama ndani ya maisha ya kimwili. Chochote utatafuta, hata ni kweli, hata ni bidii, hata ni bwana, hata ni kazi, kama Mungu kama unatimiza hii maandiko, au utakuwa na effort, Mungu peke yake ataanza kwa shida toi et en toi. Naamini ya kwamba Mungu atamsaidia, atatusaidia. Mutashika hii maneno, mutaweka mpatiki. Nashukua kumbele, aina tu bantu kupita kumbele, njua kushuhudia, minaweza kwenda munjia, njua tunafanya accident mshime na bila mshukuru Mungu. No! Mungu apita pasema, mimi kwa shomana, kupitia maombi, kupitia determination na Mungu wangu, mimi napata kazi. Mungu barikiwa sasa, atapika mikono, tutashangilia. Kama ndani ya kanisa yetu watu walikuwa na makazi, tutenda mbele. Kwa bila nafuruka kutumika, lakini mwaya panini habana nayo. Kushuhudia mpaka hii. No. L'église en Afrique. Trop mashuhudia mpaka mbaya. Kushuhudia mpaka mbaya. Et puis unapata kushuhudia maisha, unabeba 1500 weka kule ndani. Unaweka pale unalala maombi tu Mungu maombi sio. Anafanya maombi ile iko nafuatana na roho yako. Kama ulileta na furaha na njoo vile yako moyen, maombi kama na conséquence sur toi. Mais kama unamdanganya Mungu, iko saa ni mai banamwangia kwa maplima. Mule ndani unafanya nini? Ni mwakutauka. Peuple de Dieu, Mungu atubariki, atusaidie, kanisa iende mbele kupita terme ya mwaka huu. Amen.